guys, welcome back. Ngasi English grammar ki rule mathang tawtharage. Koi YouTube channel da phangmani 120 rules of English grammar by Nimisa Bansal haina ko. Adu rule do ai nungti hadi nungti ko di ngamdo man de video se masi nangre wala ki sabra sin ba itu na ai nang maga da mathang do explain karo like share subscribe to solo hadi kana sanaba nang sing English training go already support obiramu emo share ki emo anba rule number 1 da hai se each and every have a word say ani se si sijina pam amadi mokoi la di karam bab si na gani mokoi ki parts of speech na karino I will tak to ni ko emo each type of word say मासे pronoun जो होए अदुगा adjective जो होए रहबा each type of word से pronoun जो होए adjective जो होए को अदुगा every type of word से ना only वाली adjective ने बा adjective कंटेंट होए each type of word से हम अक्तंग है बने मादी individual approach को each student है दी अंगांग हम अक्तंग each teacher है जो अंगांग ओजाम अक्तंग each अदुगा each type of मासे word से individual approach है मतलब every है वो word से कई approach है मतलब group approach होए बको कई होए बे approach का group approach को और ना each type of word से करम बमतांग जैसे नगर के हाई कार्डी use for two people me आणि की दम तशी नगर ने बा अदुगा can use for more than two people me आणि तकी हेन बसु सी नबई आए बको करे बा each type of word से मी अनि दगी हेनबसु सिनबा याय मी अनि खतंग द सिनबा याय अदुगा एवरी हैव अ वर्ड सिदे मी अनि खतंग की सिनबा यादे मा दे के दोबा मी नतगा पोचै अनि दगी हेनबगी सिनगा दबा सिने मे लोने इट्स का एवरी का खेना बसे को इट्स हैव अ वर्ड ना मी अनि की सिनबा याय और अनि दगी हेन सिनबा याय अदुगा एवरी हैव अ वर्ड सिदे अनि दगी हेनबदा सिनगा दबा यारे को नेक्स्ट का यो अदोदी सिनाई ने मथक इहन इरिसि जेंगसे I have a book in every hand खुद बुक क्या लगे खुद क्या लगे खुद अनि तंग ले को औना every have ने है रे अनि दे हेन सिना गदा बने है अदो खुद के नि तंग ले बने ना सि ला ले every से के है के दबा it's है के दबा सुमाई ने एग्जाम दा नंतु से तारा न पीरगा काय दला मनो है सि सुमाई ना मखल इधर की मुक प्रैक्टिस तो kan khang ka damne sina rule ne ba practice ki question na mung a nei na ga da bane ko ona si ba nei le mathang da adu example khari yen se ko it's the pronoun oi bagi example na yen se each of my students is or are si ka na sumba da mahali yen si working very hard yang kan na lek pai ta no me lek pai ko na ko nei ha ba और this is the each of my student है student से plural होगा मसीदा plural होए ना r से ला होए मसीदा ला होए के ला करने में each कई गना ताली each है बस ऐसा है कि individual approach है हम हत्तन सुना बने ना हम हत्तन है singular को singular है verb से कोई होता बा singular verb is ला के दो यार को सीने each से pronoun होगी example नहीं each ना adjective होगी example है तारी pronoun है कि नो pronoun है नहीं pronoun है वाली noun की बहुत सी लगा सी ना वो word ने को pronoun है से अदुगा सी ना it's ना adjective और सी ना वो adjective है कि नो noun की qualify तो वो qualifier तो ने को adjective है से और adjective है वाली noun को मंग फॉर्म तो बनी अदुगा सी ना it's से adjective और सी नहीं adjective ने मार से को ऐसा है it's से pronoun हो गया adjective हो गया every ना every adjective नि है जो ना it's से सीधा ना pronoun सी नहीं सीधा ना adjective ने सी नहीं या दारिबा each student is working very hard सीधा सु is it's की मतलब दा is लाए सीधा ना adjective ने सी ना बियारे को सो मतलब दा इसने यो every of my students है मुझे सीधा ना every of my students से pronoun सी ना का मेरे को सीधा pronoun ना सीधा ला ले every of है मुझे pronoun machine da ne da every hoda ka yiga ba it's yiga ba it's aduga every student have the summe ba have the every adjective have hai ba ni na adjective plus
noun ama lagana structure sida iti patungda noun lagte aduna sije it oigada sibo yare ko si makam kekilari concepts kara lagi it's in every verb ki matang ke sina kada ke hai do sembak ke no ai bro yan tari bro ba par yengo makha tarak pada is type of word say masing pronoun ni hai gre adjective chu oiba ngami hai gre every na adjective kaktang ni hai gre yare ko sibok do yengo each type of word say cannot used with abstract nouns ka loyana sina ba ya deva ganda bra abstract noun hai de kai no yenga si each type of word city abstract noun ga sina ba ya de adobo every have a word city abstract noun ga sina ba ya ba ko sini yamna saw difference big difference ne ba ko abstract noun di kai no abstract noun hai ba si kai no hai ba tar di angang hoy da tamak khre khang da ba yang so ai mu hairam ge abstract noun hai ba di sok pa ya da ba pai ba ya da ba thamoi da khatang fau ba feel to ba ya ba ko example hari laughter nok pa khunna soke hai ba pai ga ya bra khunna ya de ko dang da poverty lai ra ba nungsi ba adagi maram reason ko laughter poverty love reason khunna pai ba sok pa thing ba ya da ba u ba ngam da ba feel to ba ya ba di kai ko ba abstract noun hai ba abstract noun sing siga it sai ba word chei siga si na ba ya de ba adu bu every day abstract noun ga si na ba ya ba example makha da pdc yango I have its or every reason to be loved sida karam ba chu mi hai tardi it's la le ba every si chu me ko maram di reason hai ba word se abstract noun ne ko reason hai ba word se kari ne ba abstract noun ne ko aduna abstract noun ga it's ka sijina ba yade abstract noun di ka do ba every ga sijina ga dam ne ba ko ain tai grammar se any exam gudam da sijina ba da dum ya gani even sainik navodya RIMC tha ga da bangang phoba apply to ba ya gani ko aduna aikoina tawliba video sida main concept si karino haibado ji punsil lasi yengo karino hai matamda it's every either neither kaiba it's ne every ne either ne neither ne haiba word mari se it's na pronoun su oi adjective su oi every na adjective ni aduga either neither si sing se siga hek sijinaba verb to always singular oigane kai oigane ba always singular verb oigane ko aduga adjective chu always kai oigane ba singular adjective oigane ba kyan da bra amuka herake it's every either neither hariba word singa sinaba verb se matam kombada singular verb oigani aduga adjective chu singular adjective oigane ba kyan da bra example yo makha da irisi yengse its student is preparing for their or his competitive exam ko sida it type of verb siga it type of word siga sinari verb is say I is say karino singular oidra singular verb name is say karine ba singular verb aduga preparing for their or his sida karamba adjective oigana tadi his si oigane ba their si sijinaroi ba yari ko mathang da yongo each of students is preparing for their or his competitive exam si karamba answer oigane ha kanda is of the student is sidi chumme man singular verb ni sinare for their or his sida answer se his oigane ba his se singular adjective ne their se la le ba or competitive exam gi damang ta si la le ki chumme yare ko sina haming badi sida piri ba example ne piri se
It's, every, either, neither. However, word sing verb say always singular oigani, aduga adjective na always singular oigani. Yaraba. Aduga, it's of the student haiba matamda student se plural laktra. Mathak kidana is student haiba matamda student se singular laktra. Asigi rules na makhada hairisi. It's haiba word chiga sinaba tari, it's khakta mo tari singular noun oigani, aduga it's of haiba tari kari oigani ba plural noun. Sibo gyantai ko. It's khakta haiba tari singular noun oigani. It's of haiba tari kari oigani ba plural noun. Yare ko. Sibo gyanta bibra. Gyantai ko ansa. Yantaramani khali fazana explain tawrabani yare ko sida rule number 1 lore ko rule number 1 lore si rule number 1 lore ko jik rule number 2 mu tawrosi pare losilasi yango rule number 1 lore rule number 2 mu hawrasi rule number 2 sidi both type of word che sigi matangda koina concept ahum tamgani Kahaba, both have a word chase, see Matanda concept of Tamani, concept in doing a iragatameko. I learned iragatam, explain to again. Alright, iragatam do Pasina Matam save Tawi, Dogini. You know, rule number 2 the go. Both concept number 1 the both have a say, Matampona Makta, some sense in a ganova. As well as have a word say. Gandabra, both have a word say. Kasi na ganoba SL as well as have a word chica so chen si na ganoba don't use tamoma makta ko board have a word say as well as have a si naram daraba sentence da la na pira ibane ba nang khangbra yengi ne ko aduna nang na la le na khot ka daba gyan tare ko hai se board have a word say as well as have a word chica never si na ganoba yar ko both have a word say as well as Sina Batarba Madula Labani. Both Ram as well as some have a word say La Lev sentence go. Both have a word say as well as can never see Naganova. Yarko, the Sina Tari Madulale. Kayana Sina Ganeva. Both take a Sina Ganeva end the Sina Ganeva. Both the end the Sina Gani have a go. Always use the word end with both type of word say end the Sinaga go. Example the both Ram and Syam Haina ko. Both Ram and Syam are coming. Makada are not have a sense lalina piece explain are coming, not yauda bit chume go. Both Ram and Syam have a word Sinaga. Both they always Sinaga end the both Ram and Syam are coming. Yareko. Adobo, concept number 2 the Karina Harimatam both cannot be used with what not. China concept number 2 never go. Both have a word say Kariga Sinabaya Deva not Kasinabaya Deva go. Both have a word say never Sinavia Nova Kariga not have a word chica Sungsin Sinaviga Nova go. Amkarake both have a word say and have a word chica Sinagani Aduga both have a word say as well as Kasi Naroi, Mase, both say not Kasusi Naroi. Gandabra. Example Yangasi, both Ram and Syam are not coming. The boat had the end the lakani had end the scenery, Aduga, not lak, the Sungaya, they were never lak no go. Both Ram and Syam are not, I was both have what saying not the sea Nagano, I go. Both Ram and Syam are not coming. Both have a word say not Chika Sungsin, Sinavigan Ovako, Karigno Masilla level. Both can not Sinage have a taragadi, Kari Sinabana Sungani Hamatam, neither nor Sinavioko, neither nor Sinavio. Neither no. Both not Sinabiga have a targetic Maduki Mahota, neither nor Sinavioko. Neither Ram nor Syam is coming and Habioko. Although the notes Lotokreko, Kari Habioba, neither Ram nor Syam. Neither Ram nor Syam is coming. Ram Natraga Syam Lakani have. Dona Sibo Gyantare, Gan Pazana Tarego, Yariko. Ado, Sidamaru, Barb Kimatanga Musharamge. If we use neither nor,
verb agrees with second subject. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ neither nor ꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯕ neither nor ꯍꯥꯏꯕ word ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯕ verb ꯁꯦ second subject ꯇ ꯌꯦꯡꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ subject ꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣꯏꯕ ꯀꯩꯗ ꯌꯦꯡꯒꯅꯦꯕ second subject ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯒꯤꯅꯦꯕ is ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ singular ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯀꯩ neither nor ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ verb word ꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ verb ꯁꯦ ꯀꯩꯗ ꯌꯦꯡꯒꯅꯦꯕ second subject ꯇ सिबोग यारे कॉन्सेप्ट नंबर अनी यारे अहानबा कॉन्सेप्ट येंगो बोट हाइबा वर्ड से एस वेल एस का सिजिनबा यादे सुंगचेन सिजिनबिगनु सिजिनगे हाइबा तारदी बोट का एंड का सिजिनबियु अनी सुबा कॉन्सेप्ट बोट हाइबा वर्ड से नोट का सिजिनबा यादे सुंगचेन सिजिनबिगनु कभी सिजिनबिगनु को सिजिनबगे हाइगा तारदी बोट हाइबा वर्ड से नोट का सिजिनबिगनु सिजिनबिगे हाइबा तारदी नीदर नोर ओंथोकपियु हाइबा को अहुम सुबा कॉन्सेप्ट येंगसी अहम सूब कॉन्सेप्ट थांगे को वीडियो कैमरा से ये अहम सूब कॉन्सेप्ट बोट है वर्ड से पोसेसिव एजेक्टिव सिजनगे है तारबदी पोसेसिव एजेक्टिव ना ऑलवेज बोट की लाकने है बोट है वर्ड से पोसेसिव एजेक्टिव सिजनबीगे है तारगदी ऑलवेज बोट है वर्ड से पोसेसिव एजेक्टिव की बोट है वर्ड की पोसेसिव एजेक्टिव से पूरकने पोसेसिव एजेक्टिव है करीनो पोसेसिव एजेक्टिव है ताप खब एजेक्टिव है को खुदम फोन माई फोन माँ की लाइक हर बुक माँ की लाइक हिज बुक सीधा माई हर हिज मखोई लोनमसे पोसेसिव एजेक्टिव ने को अदुना मखादा पीरिबा देयर हिज हर माई से मखोई पुनमसे करी है पोसेसिव एजेक्टिव ने को अदुना यंगो एग्जांपल दे यंगसी बोट की मतुंग पोसेसिव एजेक्टिव लाकने है खुदम यंगो माई बोट आगे माई की पोसेसिव एजेक्टिव से लाए को स्टूडेंट्स माई बोट स्टूडेंट्स से लाले को माई बोट स्टूडेंट्स से केदोबा लाली केहागदबा बोट माई स्टूडेंट्स को यारबा सी रूल नंबर 2 लोरे सिदा रूल नंबर 2 लोरे नेक्स्ट रूल नंबर 3 मुक्ता औरसी यंगो आंसा नान कोई रूल नंबर 2 बुक तौखरे को इंग्लिश ग्रामर की 120 रूल्स टारगेट तो सी डे 3 ने रूल नंबर 3 तौरसी हो रूल नंबर 3 दा कोई ना तौबदो से प्रोनाउन हुम हाइबसिगा हु हाइबसिगा मा के सिजिनफम से कदाय कदाय दा कमाइना सिजिनबा याय हाइबदो अदुने को तौदोसे कोइना रूल नंबर 3 दा सीगी रूल से हमना मरु है वेरी इंपॉर्टेंट हो एग्जाम ना तो ना एग्जामिनर ना खुद थारकपा क्वेश्चन सेम में खुद थारकपा मफम होए को रूल नंबर 3 से हु ग हुम ग सी नफम से को सिदा कोइना खंगदब से हु सिना सब्जेक्टिव नेबा सब्जेक्टिव हाइबदी सब्जेक्ट ओइना सिजिनगदबा अदुगा हुम सिना ऑब्जेक्टिव ने हाइबा ऑब्जेक्टिव हाइबदी ऑब्जेक्ट ओइना सिजिनबा को अदो प्रोनाउन से मखल अनि लयेबा को अदो सब्जेक्टिव हाइबदी कइनो हाइबदो यमता हाके यमो सब्जेक्टिव हाइबदी कइनो हाइब मतम सिदा वर्ब की ममांग सिजिनगनेबा वर्ड से सब्जेक्टिव हाइबदी वर्ब की ममांग सिजिनबा खदम मोइना he comes here haida comes is verb in verb की ममांग सिजिनबा he से सब्जेक्टिव ने को सिदा he met her he met से verb नहीं verb की ममांग सिजिनबा he से सब्जेक्टिव प्रोनाउन ने को तो her verb की मतुंग सिजिनबा her सिना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ने बा ज्ञान ताब्रा तो ना सिदा है से verb की ममांग सिजिनबा प्रोनाउन verb की ममांग सिजिनबा सब्जेक्टिव प्रोनाउन कवई अदुगा verb की मतुंग लाखसिना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कवई को ज्ञान ताई को औना सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एग्जांपल येंसी सब्जेक्टिव प्रोनाउन सिदा कई कई लय है मतम सिदा कोसिना सब्जेक्टिव प्रोनाउन की सीरीज ने सब्जेक्ट सिदा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से मखल में थोना खदो पे है सब्जेक्टिव है बमा ऑब्जेक्टिव है बमा को यमो अमका ना हैरके सब्जेक्टिव है बमा ऑब्जेक्टिव है बा अमा लई सब्जेक्टिव है बसिना वर्ब की ममांग सिजिनगनी अदुगा ऑब्जेक्टिव है बसिना वर्ब की मतुंग सिजिनगनी को बिफोर वर्ब की बिफोर सिजिनगना सब्जेक्टिव वर्ब की मतुंग सिजिनगना ऑब्जेक्टिव नी
example when haragana he met her as a verb matunda sinaba her se objective oire aduga verb ki umang sinaba he sina subjective oire hai ko ona pronoun se makal ani thona khaidok liyaba subjective hai bama objective hai bama example le yengasi subjective ta ke yawe ta he yawi ko she yawi it yawi they yawi you yawi I yawi we yawi yare ko yengo uramdre pronoun makal ani leye subjective hai bama objective hai bama objective hai pronoun ke yawi he yawi she yawi it yawi they yawi you yawi I yawi we yawi adugo objective hai pronoun ke yawi him yawi her yawi it yawi them yawi you yawi he yawi as yawi ko objective tana si sing si yawi si bodi gan tare ko ona si kada de line ha ta de who ga hung ga si na from de line ne ba who si na subjective ni aduga whom si na objective ni hai ban ko example yeng se ko example lo yeng su example da mai sentence mari khak iya ga thame si de yeng asi she met the person sida kai laktuna ba who ga hung ri marakta ahang sida kai idoina ha ba ko hung ga who gi marakta ahang sida kai melatuna ha ba she met the person ahang ba says that I am God sida who lakadra lakadra ko si kamai na khangana hai tari si ahang ba si ka thambiro ko aduga sida men ba ya ba se he ga him ga dai khalo he says that I am a god hai ba abra to him says that him hai ba abra him says that I am a god adi kari na sanai he ga him ga da he na sanai ko sida he says that I am a god hai na sanai ko adi he si di kari pronoun no subjective pronoun ne ba sida yaga sida adu da kai bela ne ba who bela ne ba si se dagar oi se ahang si dagar oi se subjective pronoun dagar oi ba kamai ni ngane ba she met the person who says that I am God hai ba se si dagar oi se subjective pronoun ni kamai ni khange hai matam sida sigi blank sigi matung da leiba sentence se to ana lobiraga ahang sida he natraga him je ani sigi marta karamba ha paga chana ge yengo ba he says that I am God haibna sanabra natraga him says that I am God haibna sanabra odi he haibna sanai ko ona he si the subjective oira duna who natraga hungi marakta who hapirane ko samane question number 2 da roman 2 da mu yengsi she met the person who or whom karam hapani God likes ko adu yengasi she met the person da sida he haibna sanabra him hai bana sana bari mo ko adi him God likes hai baga kasiri ko apoi khandu je who ga whom ri marak khandu je aduga karam masana bari je she met the person him God likes hai bana sana bra he God likes hai bana sana bra adi sana basi kai sana him God likes hai bana sana ko adi object tu ne basi adi who ga whom ga ibarata ka likhala ne whom khala hai objective subject objective pronoun khala ne so ani yenga da ko auna si lai re ma tarak pada yango uses hairage whom je who natraga whom je kai da si ne tam da men human beings domestic animal da si ne ko yum da yok pa sa sing amadi miyoy da si ne ba whom natraga who je oh sana ba mu yeng asi roman bawanda she saw her I think is a rock star ko he saw her ahang ba I think is a rock star sida karam masana yamtanda hunga ma karam masana khalo hunga asai kano lo budu lo rasi independent sentence lo budu sida
he ga him ga khallo ko na hakyo sibo geng ase ba is arrow star sida him is arrow star hai ba sana bra he is arrow star hai ba sana bra aw di he is arrow star hai ba sana ko aw na sikai la ni hum la mo ta kai la ni hu la ni he saw she saw her who I think is arrow star hai la ni ko thang da they met them sida he go example si he go hum na da yam na lo ro ba to thong no ko they met them they saw works hard very hard go or they met them him they say so they say works very hard have that go that he works very hard have sana bra him works very hard have sana bra yung so the he works very hard have sana bra asi answer this is kai la ne tam da who la ne ko they met them who they say works very hard maram di sigi matek sida yengo ba sida he lo to him si lo sikaram macam he works very hard have sana bra him works very hard sana bra he have na sani ko sigi matung ina kai ra pa sida who la they met them who they say works very hard na ko yari ko si makha among yeng asi rule number 3 ni